oɗon jokkeɗa dere fi fulfulde yamɗe jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Bamako lamorde Mali. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jammalla wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to leydi Guinée waɗi no watti kadi fedde awokaɓe ƴetti pellital ɓeydude jonte ɗiɗi fuɗɗude hanke ɓeɗo tuumi laamu ngu wase teddinde kisal mabɓe wal haali waɗi ko caggal nde goto e mabɓe hono Mohamed Traoré avocat difta lebta e lewru faltindu ɗum to leydi Burkina Faso laamu ngu dartini golle e majje tawa pelle ɗe gona laamuyankoje tawa noon ko pelle winderiyankoje ɗe no tuuma wasde ɗoftade kuule jowitiɗe e golle pelle ɗe gona laamuyankoje to Libéria horejo leydi ndi Joseph Boakai waɗi yafuya labtude inde laamu ngu ɗum ko go'o e tarika leydi ndi caggal wargoji ɗiɗi leñamago e nder Libéria baɗɗi hakkude duuɓi walla mbiyen ɓuuri duuɓi capantati société civile o e yoga e pelle beltorima o yafuya tedduɓe bisimilla moon on calminamon juuramon jettama bismilla mon e ley kabaruji ɗi to Guinée fedde awokaɓe ɓe ƴetti pellital waɗude hofgo juuɗe nambiyen ɓe dartini golle e ley cuuɗi ñawirɗi leydi ndi hankeltine dow batu mawngu ɓe pelliti dartinde golle mabɓe fodde jonti ɗiɗi e biyol mabɓe laamu ngu teddinani kisal e nder golle mabɓe ɗe ɗum ɗo foof waɗi ko caggal nde awokajo goto e mabɓe hono Mohamed Traoré difta lebta torla e lewru faltindu ndu Mamadou Adama Diallo. jonte ɗiɗi feƴƴi awokaɓe gollali ka cuuɗi ñawirɗi Guinée hino ɓe ɓeydi jonte ɗiɗi kadi ɓe gollata sabu daranagol kiwalla maɓɓe battane awokajo maître Mohamed Traoré kiwlede lette maître Moussa Diallo goto e hooreɓe awokaɓe hino yewta feere ko ƴetta kon ɓayno mi holliri noon ko garantisugol e sécurité amen on daɗɗugol amen ngol e nder golle amen ne ko ruwana cippiranede ɓay noon taskama tawama on garanti ɗon heɓaki donc min haldi kadi yo min continue darnugol golle ɗen kadi fi jonte ɗiɗi min daara si jonte ɗiɗi ɗen kadi timmoyi on tuma kadi yiitidete ndaare ko nu wawete jokkede e nder peeɗe ɓe ƴetti hollugol mettu ɓernde maɓɓe awokaɓe ɓen landino yo gollidiɓe maɓɓe yaltu e juɓudu laamu hakkundewu maître Moussa Diallo no yewta ko fewndi woɓɓe yalti woɓɓe yaltali kono innano fewde on innano kadi ɓe yaltali ɓen haray ɓen ɗon ɓay haray ɓe yeddi mojobere nden fof haray ɓen kadi ko duwaɓe ñaawede ka conseil de discipline amen battane salare maɓɓe nden jokkugol ko halda wano goɗɗo no wonno ka commission foncière de l'état créaɗo ko neɓa maître Zézé Kalivogui on ɗon o dépose no lettre de retrait makko kono wonno ɗo lonto amen on wano ka CNT on ɗon kaydi makko no habba on ɗon o yaltal taw si tawi ɓe fottali ɗo e ɗe jonte ɗiɗi feƴƴude ko ɗum wiyete wonay woni lewru ñawoje ɗuɗuɗe hino dartina ka cuuɗi ñawirɗi leydi ndin